taanga o mautaulanga. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa me whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa me whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tumatanga, motakau no weka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hakeanga, utula aina o tumatanga, motakau no weka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hakeanga, he wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kore ke hufanga mua i he talamalo whanua, kai a tā mua e whainga maari e kuni, ke o atua he mo polokalama koe whatuwhanua whau ki he weekend, ko wiloi pē na e palaparema e polokalama koe ane hu, whaka teknikari pē mi, ka koe ngā ka koe whainga maari e koe i he whewhini, o ku maua e whainga maari e kuni, ke mate whenga pē ke o atua e tau polokalama ma ki modolu i he weekendi, ai kuma i heni pe mo e whafofonga ke lawa ke whahoko te tau prokalama ko ia ki he hoatani. Piveni ko wiloi pe ko e ko ngana kai ke kakata ta prokalama aneu ko ku ta te foku mai pe he whewhin pe neongo ku naenga ngawe kehena ke ospalani ko ke whahoko ho wai whiawhi ka ta whinga pe ko hape me te ta lawa whahoko he whiawhini ko ngā ke lawa ke whakakato aki ai whatongia pa mo e proklama ko ni whatuwhanua fo au ki he weekend. Ko hinga ko e proklama ko ane hu o ku loka ia. Ko ngā e saipe mahalo ki tato e kamata pe ai proklama ko ni whalere ko ngā ke lawa ke kakato pe foi proklama taha o tok mamata i pe hotau kainga ki he proklama. E bivene ku saipe e konga ko ia pe ku... O Malosola. Yeah.
那好嘛，过海有个那咩？这个阿鲁记者啦。Ika tiki na o mai na tori au detail ko e tamapena na e launga e proklama ko ane hu ko content Oh iya, e oi. ko ke ilo pa ko ha content ko ku tiki na lawa o mai ka ku whata be ke hoko te proklama. O ke iong atu pe ku mea interneti. Ia, mau katak pe ko ngā ka ma ki whenga pe ko ngā pe ko hai tuunga lawa ke lere ata ta proklama. Loto ngā whanonga e whawhawhangai hala preanga I he hauani kana ne tamake ma whenga pe ke tipe e sai pe interneti ke lawa ke tau proklama mai ka ku ki motu mai interneti. Ka nea ngoia te tau katak pe o ki tatari mai pe ka tau whenga pepe ko hape mea e malawa ke tau wau ki ai I he proklama I he ahoni. Na te ma whenga ke malere I atu. Ka toki hoko ate tau proklama I he wiki ka hau. Ko ilo beko e weekend eni pe aku look forward te tō lahi daha e whitu mai koe ni. Koe ngā koe ahwao sene ngā ue ke tō lahi. Koe au ku whau koe aho holiday eni. Ospe koe ape a whoki lewa ke holiday. Mā lolo he weekend ni. Toki whoki beke ngā ue I he wiki ka hau. Koe wahe whanua de ni hanga ko Amerika koe o koe whoka whalai tēni ko tō apriliulo ni he whetu ko ia. Pe ki tau kainga koe ai o ku koe ahato apriliulo ni toi na whi aana toi taha pe ko ni whuki o ngā upe o ke toko naki ka ke koe whainga maari koe ahoni ia ko tui ka sai interneti e malama le rei pe ke whakahoko ake tau proklama I he whiawhini. Ka koe ngā kei motuhia mai pe ai whawhawhonga kau ki o ate moha ki whas koe ngā ke tau ki taritari ake whawhawhonga kau ki whenga nge ke o whetu taki ki ai.
ko fa tum mau pe pe la va dai e kakai te whakaukoi. Sai bene che si che lava. Piveni kuongo atu e Dainim. Pien, matala. Oh iya, masih. Oh, okay. Kuongo atu? Iya. Nagi ke ioni pe, motu pe me ai ava. Mate moi makam. Ase ulah pe me ufelele aki olo. Oku mau ke ioni pe, oku te ke motu ke ioni pe. Okay. Pea, tate kamata fou. Oke, kung kita lere beta wako ha me gote ta ala lere he mi goni. Okay. Kani osbe maka ko ta fe unga i pe ia ko nga ka pau. Oi. Koi he ko ni beba ko si loton be ka kai o tari ke he programa. Okay. Okay, lere beta. Kata ki ho ka i fakau ko ko he an ko na foto ko he na ta ki kamata ne ho foto ko he eknopere. Aia koe nga unu ia ku mahino ku na fai na tau whakalongolongo pe foki he o siko mahino ke tuange pe ke ngo ke tui pe moe pare mia ko hai ngahi mea ko na whahoko ka ku mahino mai he na takamata tala noa ni uhu ke mahino ku na whahoko he kau no pere na tohi ki he pare mia ke whafisi ai o minista e ua koe na uhinga ki ai polfola e tui piak mahino na kore be pare mia ke tuanga na fai nga mari ke fai na fe are aki ko inga kai toki mahino wa o ko ki he me aga pare mia I fai are fai ki ai nga hitala no ago so media ki he ono feu ka na tol ko ha ki na tol ke na hanga ave e ke fakala tu I ki he ki fa ma anga ka ko tu ko ka kano ia o e whakaukau, ai na whia mau ke o atu ke te koe ko ha ho o wakai ki he tuunga koe ni ukutoi ki I loloto ang he tainimi ukutau ki tau ki a te tainimi ke loloto he tuunga koe ia peke pifo ke mahina koe ha to e peke tau to e ilo tainimi koe ha ngahi whitohi aku kou whahoko ku maari ai a o mai ke tuunga koe ia koe na whakanga I fo ke tokolahi ai pare mea me kapineti I he time na nautaria tohi he nau hau ko ke social media ke media o tuku mai ke media pe to whake ngai social media ka koe ni ko where aki koe ni whahau ko he bare mia o kukai ke te tuange mai ki tu aku nau whai pepe mo e ofisi o e palasi o au mai ke mea koe e no pere ka te utuku atu ka te koe piven fefe ho wakai ki he tuunga koe ni kutau ngaunu atu ki ai whakapolitikane Yo, marabi solo o kore de bege u fanga de be e fata pukai pukai fanga mari ko ni ke fa fata la noa loloto he issue o ni koi wai foke tauria tonga tau pe ko I puai mawa ke te la vatana ko te pe mai ko wai ke na fito hito yaki I mui I he tua o media pe mo radio pe mo kakai ko singa ke tana ki mai pukos mahuai that is ridiculous he gonna money na don't get now rock fakau ba now the response kai hange fok ko lave uraki fa va na to hiua na mai ge media he then gonna direct my pay I dress my ki memo I previous sales ki he secretary cabinet foi se no la tau bena de dona na foket wai ko uhinga ko na upe au na wanga tu na tala tau oraki ko to ko na foket da foi fekau ua ko na u foki na dole foi se no na hu mai foi fekau ha na doria on air ki kakai in an attempt ke ai disaffection tau fei kakai ge ne afio kakai na mai o le mo oni ke kakai na ma ragilo ya ki kakai na ma lo ya ki kakai he uhinga ko ni o ku mau he koni he tu he koni sutone it was never ke ulawe memo ko ya o asa ha me ai o ne mau he koni sutone na very particulars in hanga o convey in a message he mechanism o wala porke faka la upito ko mebe na toi
ke hanga he kabineti o address he mea koe ni pe ui whee nau whakawa te jolo kai te aha mea e nei toi nai kai ke whiunga ke nau toi o eke whakalao o eke wharei whakalao it was never necessary let alone kai ke appropriate ke nau eke whakalao he ku ai une o si ri mai pe ai talangata ko toi pe atu ko foi whekau foki pau o more ku falala pa ko withdraw e ku hanga mari e ku mokoi ko ke whakanofo he ko foi he ko ke malava whakanofo pe tuhi fo ha minister ya tae felo toi tae whenga we ake ongo foi sino e ua goia pare mia ba moitu e ka gelava e pare mia ko no fa moni pe ka gelava e pare mia fa no fa ni minister that's full stop ka gelava he tuyo fa no fa ni minister full stop unless and until una felo toi ki ai e to le hoko re va minister pa tau fa mon ga do be da do ki ai ko position e tui o ne hanga fa hoko mai ko more falala ke o minister ko ni kai ke tau mau ka do da do no lo to mo na ta mai ko ni ki lika mai pe me ai ko tai fie mari awai ko ke tau ilo ka no ka do tau tol ka ko ka me ai ke tau e ke pe ko ha huinga ni tai falala ka me ai ke tau to ke ya u ya ko foi fe hui be ku fe where is your loyalty o wi fe ya ho ko foi fe hui be ke paremia o wi fe ya ho loyalty o wi fe ya a ho fuakawa te ti ko le volo ko na fokia tuai o foi le volo ko la ko tala tau ai pe mai ne afio more fala la pe ade paremia ko ke fala la be uia pe ade ne afio withdraw e ku consent a to mai e ku mokoi aku ya kai to mokoi au ke ta de he to kon paremia ya te manga o be mau ai ka ko unga fo ko na tai lau kon suto ne te ko tu ka ke ko ni ko fa ya lo to fare area fa non ga to ga fare area fa non ga kabineti o ka ke mo lau ko ke mo lau mo report ko no hinga be gure be mo confident ge ure be e ko lava lau report ko lava lau o ki kai mama o ku mama o au pito ya me na fa o fa tonia mo nga na fa talano ai ki au ku fa no ko ni stuto ne o ku he ne afio ke ne tari ai ka foreign minister go dobe foreign dignitaries ko fa tongi ai ne afio faka koni stuto ne pa ko wike ko ni wa manaki ke tari ai tokon bare mi a nusila mo na foreign affairs minister so ko hinga ko ya ke pehato he tokon bare mi I as the acting prime minister will continue to work with the minister ko ke tai falala ke ai ayo ko na fare ta to hell with your mokoi I will do as I am satisfied with. Kau get kau go yau. Ai ko no fukare ai ta hono fukare ai to hi go ni. Kia go tala tau go anga tu ya. Te ko hanga pe o free people ka ko hau pe ai ko hau foha. Ko hau fa nau. O nau tari tu pe he mai. Ka ke he ka ke si ago pa ke ka ko hinga foke ku re la hi go ke ho e ki go he mahino mai na ure la hi ba ke ho e ki he ospe vote of no confidence na wa ore a tau ga na utol o angere a tau ke tau mo na tu unga ake uhinga ko mau mahino ile reipe ai ho hau ne afio paremia pe frango mai ne afio ke vote of no confidence o yo ngoe na mau na frango mai ya
Kana hiki ni ma pe na to. Lo tongo ya ko si laku mai u to no matawai wai. Kana ku laure mai au ya. Laure mai au ya ku. O ku kai ke to e o kai ka pa wo ke na ngawe ko nau atamai. Ai ko lau ko ka moral philosopher ai ko Aristotle. Ko me ma he tangata me mon mano. Ko ona be ko tangata ko fahinga e mon mano. Ko me ke he tangata because of the element of rational thinking. Ai ko rationality ko nga ko fakau. He gulava he tangata yo continuously improve ene no fo anga. Ka fanau ma tangata maman o tuku mai ke rodo wata. O nga ko ne mau nau ko atamai rational thinking. Tene lava beya o ne ngawe ke resources ko ya wata. O langa e hono fare aloa upeni utaunga ya ke me alere ai e akoni ngaya ki. So ko improvement nia ka bai tuku te tangata with nothing ki he fulo to wata. So ka bai te ke tuku atu ha hosi ke roto wata. Ko no fa be hosi he ne ilo ya ko ya be te ne no fa yo be ke ne mati. O sa de to tangata hosi, o sa de to tangata hosi ka be te improve no fa nga hosi. Ko hinga ye be ke o pe tau ke be mo mon manu pa ke tau nga we ke. Rational thinking. Sai. Ko I kai be ke engage national thinking, rational thinking. You are reducing yourself to animals. The best form of animal. Piveni. Ke nga he ku mau hange ku kamata ke mau foko mau teringa mau whanonga ki whare area I he taimi koko mo tala noa he ngahi isi upeheni hange koe konga gana ki tala mai koe o koe palapare mahe koe ke nau lawa lau e nau lau ka pau koe whi mea koe debate ko mo whare area ko o se pau pe ke tuku hake taha preanga o atu e sea koe ko whafonga ku sio lao tau whi whafonga ma sio lao mai ka maudolu Apa. Bapa ke mau lao ka ke whakau ia o mahu inga pito whakau koe na ko ki hanga o mai ki konga koe na mau maare ia pito I he konga koe ia I he mea koe ati wakano taimina ne whakamatala ia ai sila whakamatala ia te hai fulupe pena mea beke ai ati wakano ne design koe ne lea pa ne whakahoko o nani o talanga pe kana tolu ko tari ko whawhia marie ko tari aku vai ko tari ko whatupu ita rea whamamahi ban talanga ko rea whamamahi ni ko mo talamai ko to ni consent ka mo datu o whawhia marie pe ko tala tau I he mea ko no bere ba ko kana tahana ko mana du ia ke ko ne mea na mea tu ke ka no bere ko na minister ai ko na de beto mo to ko na mo me mai ko na me he o to ton fo ke tau tu fakata me ko ni ko tau fatongia ia o hinga e homo heni ko hingoa mo fatongia ke tau ko afvala ki tau tolo tu I he u me ko ni ka ke viven ko ki he paremia mahino pe ke kai fo no na etaria paremia na ne kore pe tu wange pe fa nga mari ke fa he ko fa be na pe to aki pea moe ofisi. Pena, ko du mahalo koe mea koe ai no pere na loloto ne mea hu ki he loto koe o pare miana. Na imahino pehe tuunga koe na iai ene rea, ene mea. Pena ene pehe rewa ke he whare. Oku ikai ke whae ha tu tau I he motuani. O koe ke whae ha whatai whakapa apa. Ko he ngā na tupu hake pe ia I he api na iai na ko whakaapa na iai. Pe aku kai ke ne rea aki pe ia ha whahinga whaitu whaapa mo maho inga whaapa ka oku ne mo ui aki. Ko big statement ni na una ni hanga o mai ene mea o kai ke rea aki pe maho inga whaapa ka oku mo ui aki. Oku whenampas pe me umea koe na kulotonga hoko dai ni mi pe koe mo whinga whakakaia me tu ke whika I atu
Ka pau ko me ai ak mo ia ki mo ni be pare mi ai. Api na to pa mo ni be ko ke ilo ka kai ki ai pe ko ki ta fu ilo ki ai. Ko ko mo ia ke na dol fa pa ku ke he fo ke me go fa madala to he ka no pere. O ku mo tala tau mo ta fa pa mo le fa ka ve ko la. Ko nga fisi ko ke ka kai ke na mai no I ko fe le me mo ni he ngo fo I tu ko fe hang ko ngo fo statement ko I fa le ya. O kai ke o tau ke fa ba u e pare mia. Ka ko na ki ko fa fola. Tau tala pe tau tole a kau mono fua. O kai ko mea ku he ko fa ta no fo ki. Ta fo ta no fo ki. He ngo fo ha ko na fika o na o ngo anga. Tama ta na io. Tama ta na io pa kai alu ya tama ta na I kai pe alu ya. Na hanga rewa he foi fe hui ko ia pe mai. Ko hai he ngo tanga tani. Na fo ho fua ke na tamai. Tama na io ke pe I kai alu. Po tama na I kai pe alu. E ko nga not necessarily what you say that matters. It's your action that matters. Eh? Aya ka pa ko action o ke pehe mai, o ko ke pehe mai. Ko minister ako na o ko ke tala mai to o falala ke pa to mo ko I ke na ke ura ke mo ko I ai. Ko minister aya ko ya o ko mo ko I pe au ki ai. Ko aya. I mean, it's not much of what you said. It's what you do, your action. Kau pa ko ke tone ke to sifire ka ke me moni. The letter in itself define for reality go ya. Kau ha o la o sto mo ya, o overstep na tolu ya. Kia ha ya. Kai ke wi lo ke ne afio. Ka kia ha ya. Na kai ke overstep ne afio na ya no mafai fa koni toni. Ke maka tuunga ai mana tu na racial e solo ai fuakava. What if o fe paki ai talango fua. Madu ma uswaga madu ke talango fua. Pe mo koni toni. What if? Panahana to o kape iau. Ana to kape iau mo kata iau. Ko ila ka me ko ka yo ke ngo ia yoku. O to lava o faiha o ko ibua yok mahua. Ono inga hene te ke fepakia. Ko foi fo akava e te utau ke mano ne ko ni sudone. Pe te utala ko fo ke mo ni ne afio. Ayo te ke na fepaki na wa, yo talanga ta to lu. Lo tonga pe ke na fepaki. Sai. Yo ka me ko mari yo solo ko na kui. Pe na kui he na lava na tolo fa hino ke ne afio. Ai kupu ni mataha, kupsi itolu, kupsi ei. Lava na to fa hino. So ko foi fa hino ko ya na kapana ya talango fuana na ilo na do me ke fai. Ke ko foi fa hino ko ya. E toki more ho minister kapau e revoke he tui. I he fare ia paremia. Koi. E ka ke lava he paremia ia revoke, ka ke lava he tui ia revoke, ka ko revoke pe he tui. He fare ia paremia. Choge, hareva he tui o talamai. Ko yanga e fa amu ako. Ai ko foi mea ka pau na talango fua ke fotu wa tu paremia. Ka pau na talango fua. Tenenga wa ke leva ku putolu ke ne peatu. Ko tala ko fotu wa tu ke revoke. Mana tui o pau ke na felotoi. E kai ke lava pe ata o famoni. Pe ne hanga revoke. Ka ko fa ila mai he tui. Ko tafaki aku ko fi revoke au. Toi ho tafaki ko fi hu ia ho loyalty. O ia ta si loyalty lies.
O ko ke ave ia ki he tui o whatatau ki he o fuakawa. Pe o ko ke ave ia ko ho minista. Ai koe nā ke Filipe ia koe ki holoto. So ko foi mea koe neongo katoa me au taurea ki. At the end, you are defined by what you do, not what you say. Ko whapua na hanga whoki he no pereo o atu ai hene mea koe kana dolu I whare are ana o atu I whakaukau. Ka pae mea pe o se nipe mo mea tu ki wafu heka he wakao polau ki niwa o hulo with ke tui koe o se solu sinia na atu he ignoblea na to fai mo koe pae taha pe mo heka te waka o hulo with ke ne afio. Ka fai mo no ka tau unu ka mea kuto lele yange. Ai koe taha ia whakaukau ko mahino whoki ignoblea kuna na fotu atu ke whakafis ke na resign ka ke natari. Pea atu refi whakaukau no wa mo mea atu wa he waka heka ke waka mea ki niwa ke tu ia ku kona ke niwa o kore ke ke whawhis. I he taimi tatau pimeni ko loto fo ke o atu me ta whaaki koe ne taha koe ai pare mia. O ku iai e kakai. Pea kuk tanau gen ke kakai koe ni o kai koe kakai pe ia koe ke nau tui ke pātoa. O koe ai kakai he pātoa koe kakai pe ia nau pōpō ke pure anga. O kuna ui ki nā dolo ku hala. Ai mea koe ni koe o ku hala tohi koe nai whai he ne awhio. O ku tonu e mea whai pare mia. Pea koe ai whihi koe ni mo confused koe ni koe o mea koe ni. Pea ku mahina pe ke toko lahi. Koe ngahi mawhai eni o ku manatu I pe mahana ki lau gehe ta programa ki mua. Na e I tepi na whai ke ai a Crispo Hiva e ne pare mia. Nā ne pehe kei toi lahi be ngahi mawhai ke o mai ki he whalere koe pure anga. Ai au lahi ngahi mawhai o whe pakpake u mea koe ni ka koe manat whoko tau tala noa politika reo tau tā noa mawhai. Ka koe ihe isiu koe ni ka tau nofo pehe mea koe ni mo koni stutone kulotonga polahi hako tau sio ki ai mo mea koko. Koe u mea koe ni o ku keke mahino ke ni ihi. Tukaki e ni ihi ta whaaki koe liliwen na tau whai tau popo kia sa sovaleni. Egmi pare mia tu ma wai he ko lilio na tau fai pa ku ko tau tala no ko nu ta fa ko ko ni ta tala no ta me ko ni stuto ni an ko na ki tala no ai o ku ihe malo o to bo no mo no hako ai pure I ko o tonga I ngai ma fai tolu ku tala no ki ai e tu nga ko ki a ni fa ko ho ba kai ki ai e ko hange alu ki te fihi u me a ko ni hoko Oh iya. Koe aia koe ke tau te o ke tau heka ki niwa o hulo I fi. O ke hau ia ku kai ke practical o ia. He kono mo ni wange ko ulau. Kapal na nau ki whakalongolongo tau pe kapal na nau response atu. Ke previous seal pe atu. O ui ulo tonga mama o I pare mia. Koret pe ke tuku mai wike ta, pe wike ua. Ke toku foki mai, ke toku sio kabineti, ke sio ke whaamu e nea fio. Ke ki tirei ka nau whakaukau mo tala noa, ki whakapoto ani. E nā kuongo iau bite au e nau reacti. E nau reacti pe o asi mai foi tō. Koe ku whehu ia ku ia. Mea ni koe hangai ni. Ko ha whahinga a takai ni te taongoi. Maloi, ta pehe tau au ta mate tau e honi solo. Do you feel safe with your children under the circumstances? Ikai. Ka koe ui fo koe angoi kulau koe aku pe a upe pa koe statement pe ak na os ai ki mua. E hene tū koe ai pure anga koe lolo tonga ni. Au drata ke umate o ku mo ui mai whanau he malu e tui. Au rata. Ka bago e whotungai o e pure anga o e aho. Very corrupt. Even if he is dictatorship. Okay, lakang e dictatorship ya koe whange dictator. Mo si si ope motori whare anga whare pare mia
ai whare. Anga no whare re kautawa puna, anga no whare re uhila, anga whare re upapiri kena price. So stop on your way to who what I may. O au bege a honi a te tako komiti kon go kawai kon whatotolo i koni o te gege o mai he lulu tai ha whamatala. Neongo was mai no mai lau miliona hono whamore me pantu hau. O ku nau ke i loka pe. Koe kanga koe kusio aku e solo. Pea koe anga pe ni e whakakau. Te uwhalalanga pe au ke he kau no pere motua. Mo e whaunga motua. E kau no pere fōua ni. Ka pau koe anga ine whakakau tau pe patoa. Pea mo e kau mohai pe. Anga ine nau whakakau koe pure anga ine o tau whee maue. Ai pure anga korapu koe ke toi lava hataha. Ueni tau tolo inu tau toi tangi atu tau ora tu mo tau vote of no confidence. O ku hanga pe he corruption koe koe loto o malu i pe nau to. Ka pau koe. Kai ke u solo ko fe o te tala noa koe. Koe li riu whakate mo kālati. Na e taha pe hono tau mua. It was only one and one only. Nau tau rea ke mea koe ni ka pau te ke whamanate kakai whanua. Koe interview o akrise hiwa noa. He makasini koe ni koe Island Business Magazine. Koe statement ne na ne hanga meki ai. Ui e mo tolu pe koe ha. Te mo kālati, te o kālati. Ha whainga. Kalati o mo fe whaingo ake mea koe ni. The ultimate purpose e ku ngāwe mo ne whamatala ke he nau ngāwe. Ke accountable pure anga. Pea ka pauna e hanga he society, hanga he whaunga o tali. Ai pure rei ke tali ui. Kai toi tāna ke te mo kālatia. Ka koe uhinga e ne ngāwe e te mo kālati. He koe system peia. O ku ne hanga o tau kawe o ngāwe e pure rei. That was it, sai. Koe kusioka aku e solo. Koe foi te mo kālati, foi pure anga koe ne hao ni. O ku fua mai ai. Ai pure rei koe na huinga ki ai erito. Koe tau toi fua kau, na huinga no toi fua kau. Ke o mai foi fua koe. Koe foi fua en o tau whi mau. Mana toi koe kulave koe ke sino koe ai mona ki mo e ne afio. Kupu tolu noa, koe mawhai pure o ku wahe ia i he malu. Ke unga peke ai ke maina. I he malu. O e tui whakonisu tone, o tupo ono mono ako. E wharea e koe konisu tone. Wahe rewa i lalo, he foi le volo ia i lalo. Sapure volo ia. Supare volo sapure volo Sapure volo wahe kabineti wai pare mia wharearea wai sea wharearea whamawanga lahi. Chief Justice. Ngai sino e tolu wahe kia mawhai ki na hanga toka ngai ngai fui branch e tolu ia. Ka ugui he malu e ne afio. Peko ui ngai au whemau e ke nau whakikihi holo pe ai. Whakikihi pare mia sea wharearea whamaulahi he check and balance o mawhai goia. Ka ui kai ke iai ha taha he ngai fo sino e tolu goia. O ange he konistu done mo e nau fuakawa ke nau risiu me mea ke nau tangata. Ka ke o ange he konistu done ai. Ka pau ka pure anga wha konistu done. O kai ke o ange he konistu done. Ha mawhai ki he ngai sino e tolu goia ke nau tangata ke nafio. Neongo e pehe o ke iai ngahi mawhai. O whia mau ke o mai ki hono whakalea ke whanua. Ka koe ke whamalohi son. Ko pau, koe uhinga i whaatala noa koe ko wharearea. Ko wharearea, tene whaitutu ne mea koea. Ka koe uhinga na whakafoki, whinga ke whakafoki tala noa wharearea. Ki hono, ko a whaunsin o wharearea na uhinga hono whotu. Na pehe tupo ulu aki. Koe whaunga pure whanua ni ko au pe. O mea pe na uloto kia i ko ia o kulao. O mea pe na uloto kia i ko ia mea ia ufai. Ka ko ia pe kulao. Ka koe ahoni mahino e ka au koe kuonga e whakapo uri. O mai ko ni sutone, o mai wharearea, ke tuku a e po vai tua wharearea. Tuku mo here peru i tua wharearea. O mai ki loto mo e peni, o mai mo ata mai le rei,
tau tala noa he mama, tau ronga ai, o mai e tau goe nei whai he tua pō, tau goe nei whai whakapōri, o mai o tau I whare area ake peni, pia tohi goe lao, tohi goe ko nistu tone, pia tau peru la ko toki ai. Koe uhinga o whare area, koe uhinga o koe ke utari au e solo, e nauhanga ai ke puke au, o tala mai, koe whare whaka hou eiken, o te ke rea ho haa, o te ke rea tai whamapa. Solo. O kui kai au pito ke utui koe uhinga ai. Ka ki soko no maari. La aku tuku aki e hou eiki. La nau ika lau mai kau, nau tuku aki he koe ke nau whai na toho nau whatongia. Whatongia, tauhi whanua, tauhi kakai, au whiwala ni asio. Okay, look, ko mea ko talo hu whare area ko toko ngo yen. O ko ki relax. O ko ngo o wai aunga, wai ola, wai output, He uinga ko ini. O whakatala no whai ke ho eiki. Ke nauhanga o rethink, revisit o nau function. E nauhanga o whatokanga I koe hae huinga unau I whare are ai. He kunau o si he holo na tofe mo gina na tole whinga minister, whinga pisinisi, whinga ha. E kake lava ia. Ka pau te nau mama mo nau whatongia, e whehu ia rewa e nau kei releveni. O ai soka ne afi. Koe foi mama ia ka au hepsio. Ai tu umai hou eiki. Ke nau hanga whakatokanga I honau. Whatongia whakatalu. O tauhi kakai. Mo au whiwala ke nafio. E solo. Koe nā whakarea ke he hou eiki. He osi koe e mau hu mai koe ki tua. Mau lolo e tangi. Ko mo whatongia whakatalu. O tauhi kakai. Mo au whiwala ke nafio. E toki malawa bea. The only way forward ke malawa e ko mea goia. Ke pure I le rei tukau. Wate mou tokanga I pure le rei. Whakakono toki kakato ia mou whatongia tau kakai. Koe kakato ia o mou whatongia tau. Ui auta pure le rei. Kai ke mou lawa moto. Kako tōna whakaawhau tau iai. Koe ui o tō mui ai react e kau hou eiki. Ki he nau whatongia ko ia. Sio ko aweni ke ene afio. Ko una foko ku puria ene kau afi wala. Wa aweni ko hola ia ke va tagi niwa o toi ai. He fo mai ne kau afi wala una upuri na do ka tu hala ata ia ko me ko de lere ke lo do va o toi niwa. He ko ngari vare ia. He ngau ene fu kau afi wala. Ko ngai ku fakau. He kono moni solo ka pauna nau whakakau pehe he vote of no confidence. Ke ua asi mai ne afio, asi mai kuini. O ke whakakau ke mea goia. Ka pauna nau hanga whai hoi mea goia he vote of no confidence. Hifo pe pare mea. O aru hifo pe o hoko ke kau whafofonga. Nau whiri be, nau dole nau toko lahi. Toi whiri ake be, nau dole hataha be he pure ango ea. Ui be ke nau hanga whatawa tai na e waa mo ni a fio. Toi whiri ake be, nau dole hataha be he pure ango ea ke ala kia pare mia. Ke he be ke lava whai whi tūtaki ka tau ngau ea tu tau tolo. Le mi lava pe ia. Ka koe ni. Nau tari pe ke. Asi mai ai kuini. Toi asi mai mo tui. Koe ngā whoke, koe ngā koe nau puria. Ka koe poine koe a koe e solo o pehen. Tau tānoa pure le leifo. Tau tānoa hoki. Koe teke temokalati. Iau tui. Ano ake peko nau teke temokalati ke pure I kovi. Tatau e peku kovi hono pure e whonua mo tu au. Ke he peke temokalati. O ko whemeu temokalati. Koe pure le ipe koe whiri no haia.
Kau ate whakakau ni solo. Ate katu me ate whakakau ni. Koe wea nai fola i he kakai siwe. Ai pā me he loto hala. Pena hiwa hosana. Hiwa hosana. Koe uhi koe purelelei nai heka he asi. Agau kata nope. Sai. Purelelei ya. Oke pehe ke hiwa hosana kakai ke he asi. Oke pehe te nau ke malahe tamai nai heka he asi. Oku pehe purelelei ya. Oke pehe oke atamai lere kakai ke nau ke fola pame peke asi. Vamos koe nga fogia ku mari he tala noa ku ke mai. Tala noa pulelelei. Pa koe fe hanga I foka pulelelei koe pule kofi. Ai foki koe konga ni ko loto ki o atu mo he whainga mari koe ya. O kuke koe statement ko na ke whai o whawhalala ia e laka nge ko hinga he koe pule anga pule kofi corrupt pule anga koe ni. Ko inga pe laka ngerewa ke tupa ke tau whanau I he pureanga koe. Ka koe uwhehu I ni kulama koe ke o mai koe he taini mi. O mahino whuki ke kakai ia ko na ke mea pe I whalearea ko koe mo pare mea ku. Ko ngō kaunga tangata na beho mo taimi me mea. Ko konga ni o whahano whehu ia tu ka koe I he umea koe ni. Mahino o pita purelere ia. O hange ke tokolahi aku he nau wakai kai ka tokolahi o hange ke ni ihi he nau wakai o kue ha mo wa ia mo savaren fa foi tui mo pare mia o ko inga he ku o ku ke hanga ko o mai fa mu ia o hofi ake pare mia hange o personolo pa ki too much he time go o hofi holo ake pare mia hinga o nga pa pe ni ia ku o tiki ki hanga we lele ia te ke hanga o talamai ko ngau lere ai pare mia ko ni. Ko corrupt me ha fu. Solo. Da ei fo ke waka plus ma ka fa e tu ha pe ak. Fa malo atu ke minista I ko ngai de ripoti. I wai ki ko ngai lere ripoti. Ba ho ke me ko fa matala ko na. Ko wata original la. Lai Taima na ngota asika ko whakaeke ne tamasi o koe. Na anga fefe ho pehe ko asika o kukei whaka ofa. Tange motua ia. Tange motua palagia. Basi foi misini whaka ofa. Whaka nge ia he olo waha motua. O hala ke hau ko talamai o kusai vai ka ko mau ka poreita. Et dysfunction e sistemi, et dysfunction e misini. Ka ke le lava tiri va output. It's so backward ke hape mai. O kusai ko nga melere ko ka mau ka ya benzina ke tau ke once of dysfunction a component of dysfunction e sistemi ko ne lava tiri va ne output. Ko ai ko ke o mai matasio ata ke fili very selective ki au ko ia me ta ke sivi he me urerei ko me ko fe ma ke sivi o mo pe he to ko nge tau ai nge tau ki ta no original nge he fanga faka ko pe ko personolo ke paremia ko a weni ai whaka matala ko mai ke tolu noa miliona ai tuku hau o whaka more he kautaha koin ko lulutai kai talama he atita o te peke na umao na toha whaka mooni ko i kautaha ine pureanga awen ke komiti ko ini o mo pehe o ko pesenolo he fu miliona mana tu yo ko wena fage ko nga fa da no solo na ko alu be ko wa nga tarange mo to filipe ya ga ba mo mau ya ke pure ile mo to khau ko no hinga ke mo ui aki ko ga time go al gi fare area ko mana tu pe ke ko vinani te hina ga ke fili mai wa nga na tanga ba ko family o te fili mai ko ya fili ya au pe foi condition peta ba mo fe mau ke pure ele to wau pe o hakke fofonga ka yo malunga me mau kita
foi mea go na was fai e au sai o ku whakalea tu solo o kuiai ha la pisi pe ko hatia pe ko ha kus o kunau tau halu ha tu hau pe ko pea ve mo rofi mo kolokata ire mo ai ke hau ke hau suti I tauvala he kesi ke tau mo pea mo ke malu e tu hau e kakai he ko kapau nei loi kapau nei be usa ati tala mai ko ngo sma popo mai fa moni ko ngo si kapau nei usa o ke pete ma tu ta feturi mo paremia oku ai te foki ai o gomba na tu ma be ta ki fa hu ko nu fa be fa fonga o mahina be ya ko fa be ka kai tonga ko ne fangi fe tu be wai fangi ko e pu na le fangi peka pe ha na fangi me na fanga o mai go ne ha be me ai ha o mahina o ke to la me go ya wai fangi fa ilonga go ai corruption me pe pe fangi ne da ko e ka kai ko ngai tu ko ki ko do fai ke he pare mia ba me pure anga ko ni o kuna corruption ak te ke la ha ta ya ave na do ke fa ma anga ke ta mai fa ma anga kuna corruption Aya ku hinga ia ku kila na dori nga we takai holo loto e mea ka tu aqui e be corruption ka ko tige ke la vai ave na dolo o tatau pe mo hange ku ke na corruption na dori o statement ne ta ma usia is a process o mando ko me ga do be wa ka pawen ko atita eni solo ka pawen ko atita eni wa ke ne lava tana ki mai information ke fai a hopo pe malava fe ke mau dolo ko ke mau excess ki ai that is stupid ke whakakau o tai ma usia me ko to be is a process e kai te toa ke pa te pet ki fa mawa ka talani ko la pe ka me ko without anything la ka pau ko mau to ren ko committee fili eni fu committee ko ni ma fai lai ko fei to pe o alu ke haseni te ta to panga tu hau o wai na ma fai ko ni fiu hono Sala talo no fodio ta gosi ko ma fata fo mo he we gosi o ku te ki ai pe ke o mai fa matala Pau mau ave te line ke wike ka hau. Ko nei kai be ma foki ki fare area fa hoko ke ai o talanga ta ape ka ta haya go ni ke ngai me o fe ma me komiti. He ko fa tokanga ke komiti o te tauhange ko ki komiti uhila o se mahina hiwa o si totolo lo pe ya o te ke o mai report. La to wa ke ba reporting o tu ta ve tu ri me wa ke ma matala ya kai ke ka ko ke do dai di mi fa fonga ku hange ku ngo i ka kai to la hia ku kamata ge ofi mai ai fili fare area he tau ka au wa fe wanima hange wa nga we ya o ku fa ho ko ia ko hinga ko fili fare area pero hange ko do fo ke me no bele anda mai ko mo nga be mto na ka ke fa ia ma lele tu i be fo no na fa be mo do ma mo lele ko me no bele na fa ia o ai o hanga leva he to la yo fo ta la leva fo ka hunga leva u me ko ta ko lele dia ko ni to la mo pa me mi pa fare area mo do luia tena nga u be na dol ma ki na dol ko nga ke e fai fili wa ve fai fili ia e ne hanga mai ko ni ko fe tu ko ia e tu dai ni mi o mo le ko ni o ku ka ba e ke il fononga pe e fo i tu nga ko no mo fononga e dai ni o fa na tu la pe ia o me go e tu aki e ta ka fa fo nga no tu aki be e te pele ka no pele na tolu na to nge na hoko ko fa ma po po fonua mai ala lo ia ke fa unga fonua ko tau fonua tau kakai mo au fiwala e bene to nge na fa te ki fa ongo e ko no moni ko te to ki fa ma po pa ia he ko amana ki ke hanga fa hu ki fa lea ai report kon ai CEC ai ko na ya cotton water ko halapua ko ka o
Koe ripoti koe au ne hanga o la langa mai ai foundations o faunga e fonuani. Kono inga ke masi solo ko inga pe kuia ko inga he ko o si malu whaka sosiare ki tau tolu ia. Muna nau hanga whaka o whakatu o mai anga ai progress mai me hatu e tolu o mai beni whaka maapopo mai ke tui ka nok polu. Whaka maapopo mai koni ka tupo ono. E foi lai nego ia. O si hanga nau tolu o mai pe koe nau pehe koe monaki. Is a sign of peace and unity. Aya ko uhinga solo o kuigai ke tau toi feu ia ko uhinga foke lau mari a kilisi teke fo politikare ke mau e pulelere pe ke ngia ia fare tui aki ai kai ke nau te kai kau he tama he ko na wala pe o kau he tama e feu ia kanolere e foi ma e tala mea ko ongo tamata ma tala me foi ma aya ko foi whakakau na fie mau. Na kai au pito ke ne whakakau ke whahatari tu mo whakawhepaki. O si iro e re agiris ko hala ko ya ko hala ke mo weu. Pe ko o si mahino na ko si make a statement ko ni lot whare area e ko si. O kui kai ke mau whehu e taha e tau whotutu wha sosiale. Ke pehe ke toi wei, e tui ho wei kakai. That is not our issue. Pe mau issue ke pure ile rei tu hau. Foi tutu fa politikare. Pan aku hanga tuku aki ia ko tau palo pare mako ki mo tolu te pire ho weiki. Ko ka ke mo fa ma popo. Ka ko ile foi mena hoko ne afi. Ki au ko foi step in the right direction ia. Ke fa ma popo ho weiki. Ke nau ilo ho nau fatongia ka tau fatonton ho tau waka. Pau te nau nofo pehe te pire ko ia o whakatau lama ko hai o ko hao ke ne mo e kaweinga ke pure rerei pa nau popo. Pakapa e awa tu pehe hala whanonga nau si au pure kovi. Tuki tua, whahu mahata. He koe me e ko ia te furi hiat pe ia. Kau whawhawhonga sore te whapapat ko kau whawhawhonga e whetong pehe tau ke tau. Ko te pire beho e ki te tau tangu tuai. Tako me e ko mahu inga soken, kau at whakau koen. Nei he whamatala minister moi. Whekau aki pea moe ono wisila hala, waritago e hala. Ko ngak futo moi. Nei te talo no ngā he hala ko ni he hiwa ngofulu. Hiwa noa ko ke hiwa wha. Aia ko e lifespan ko e hala. Ko tau e wanima. Wanoa ke wanima. Aina o stotonu ke aha palani ia. Ke ne hanga o anticipate mai ai foi mau panga ko ke wisilai. Koe koha mea ke toku reaksio, o se nia tai tolu noa. Toki riwi eke ne pureanga koe ni, ke uri sila. Kau koe ke nau mai teknolosia to tonu, nau mau peki teknolosia ke pena aki. Koe uhinga ia te tau te whamore lahi a kahano ngā koe ngā ke hapalani ia. Ka koe kufotua ka mau tolu, e malama pepe ka hapalani, ka pau koe tau whiri whakatau wha, tene ririu e pare mia he tau wha ko tope. Malama fefe. Sai. Ka koe haa sino nofo mau. Haa sino nofo mau. Ke nau whakatau lama. So, asi mai mea me no pere ko ka wawau. Koe tau le ne hua na hiwa wha. Ako tau ne tolu no aini. Asi mai me no pere no avea. Tau le ne hua na he hiwa no. Koe tau ne wawalu aini. Kana kake na omai na tolu ke whai hoi whatongia kon ko tala no ai sola. Na na mai vena to ke ta whao pe ta kau kone phone. Ka hanga he u scenario go I he taimini e ne hanga hulu mai I tau tol. Ke tau hanga revisit, he tau function e tau whatongia. Ke au ku ko e mea na hoko ane afi. It's a blessing to this country. Une hanga o tofa mai hala whanonga, merino mo tuloa e tau langa whanonga. Tau eliminate pe tau pure kovi, tau move on. Aha mea tau whemau ke whakarerei, he kai lava ia whakarerei tua he wāta he hala pureanga. Tuk lava e whakarerei lo wharearea, ka tohi I he lao, mo e koni sutane. Koe winga ia solo, mai ke lava ia nau tori e wharearea puke au. He ki au ia koe nau, kai pe ke nau, ke mau ke I whare,
ke atua. O anga e sioaka. Sayang kau ke au panau. Lai ki au kai oai a fusia ka gaito. A spill over ai ke o fai ai tua te. Harapure anga e whapuri. Koia, whapaponga ko tui pēku mahina o pito. Whawhawha pito whakatara noa ku whai i he whinika ko ilu pēka ta taimi ku o se ta taimi. Au ku mālo ko ni ulere pēta whai proklama ka kato i he ahon. I he whai isiu pēta hako ini. O tui ka toenga ngahi isiu ko mea ta i hoko atua he wika hau. Ko na ku amanake ke proklama te ke whakahoko he osiko ini. Ka ku whamalo la hea tu he lava ta proklama he whiawhini. Pehe ke fukakai tō lahi kone kuna i lotoni me tahawhe whangea tupu kuna o mamata he proklama he ahon i he proklama kone. Ka te wata whainga maari kone ka pau waha mea aku ke loto ke whakaosi a ke ta proklama na ki tau mia e te au he isiu kone ke whakatara noa atu ki ai. Hai ko lau hulahi pe umea so. Ka ko ki mea penia ko ki toka kei ko ku whakamalo atu ke kau popo. E nau tūta whaaki. E toko ni mahi ngai mea lahi e nau ilo e whainga tā ko whetara mai. Ka koe mea taha ko kore atu ke toko lahi. O ku o nau maru nau sio ki maari e taki whaariri whalao pa wange ulo lahi e nau mai nau whangi mea whalao ka fulo sisi e taimi so. Whamaya nau lava o fotokopi atu a foi piwe ne wha tuku ati heke nau ngau e nau ngai mea ka ne tuku mai e ki whare area. Ka kono moni e koe ke nau ki whakasisi atu e neongo e kai ke ulawa o whahoko e nau whemau. Ka kuma whasia hoku loto hei kai ke ulawa. E ke nau whakapoto he kono moni na whai e whangi ngau e lahi au pito e taimine te ke huai whare area. Au peke tau ko se taimine te ke lahi ai aku ilo ki whare area. Ka ke mana tui whoki koe ose ne whai saikolo ta. Pea koe kulahi e ku ngāwe o ko ngāwe au me information e tau ko si. Ke information ko nao mai koe ni. Ke hunga ke hanga pukiak. Pea nea ngai mea whakamaya he kusio he report koe nea mai me whamawanga. Ka kai ke utoi wheu fufu whea aia e au ia ko ngahu. It only make people angry. And I didn't see value. He kone o si bepa tala mai sai. To paase tui e tuka te tawhaki. Kai koe ia mea e te hilala whai. Ka koe... Pea koe mea nau tua ia au ia uwe. Ke tuang pasi atu e uri potia ka toki whaatamaha taimilahi. Ke toki o hake ai umea koe ke tala noai pea aha no resolution he patseti. Kai ka kore atu pe he kono moni ko taimau nau o mai nau isiu mo nau whangi mea whawhoi tui o kai koe ke mahu taimi ka lawe ai hoku loto pa une whato o mau pe toka ngā me mea o kou focus e o koe kono moni ana e solo kai pe ke uto e kai ke te ahau taim kehe ka koe whawapau i pe o mui e ngā ue o whahoko he pure anga ke oua mua te tau toi repeat te whahinga me ata tau pe he whailonga koe ke tau ngau e ke rational thinking koe ke tau ngau e ke ako koe ke tau ngau e ke ai whakapoto he ko no whapea uia o hange ku mamahi o kuloto koe excuse ko o mai me mate au hila tala mai koe umisini a koe ni koe o sene tau e wango fulu. And there were no mitigation plan hala palani. Ke nauhanga o anticipate mai umea koea. Aia ko kusio o kuia ai foi palpare ma whaka systemi. Hiu kai ke lava ke whetongi po ate, whetongi kau me pa. Hau kai ke whetongi se vesi ia ai mea koe uhila ko pau pe ke whea mo i kakai tatau pe koe pure anga whe. Kau kai ke lava he whakotutu. Kai ke lava he whakotutu. Kene lava he whakotutu o mitigating. Kene handle. Ngai scenario koe ni. Ako mahino whaku alwe
alo ko nga ke whakatekinikare ange. Aya, kuhinga rewa ko i solo, ko tau whai tōtoni loto, they need to be technically conscious. Ke ngā ka lawa ke fruitful, ai tala noa. Peka mea ko uhinga ke te pire hou eiki. Foi moni me ai o ke nau mateu teu whakatekinikare. But at least whakahoko nau whatongia ko ui ko tau I whanua, o kia nau tōre kere, tau I kakai, mai au whiwala. O pure le rei. Pate nau tō o pure le rei. Pate nau tō o pure le rei ko nau kaweinga mai nau purpose. Ko ngā ko sio ke whakaluku fua whanuani. Tō o ia ngā ue akia. O te nau te tānoa mena tō mea whateknikare. Kai o atu he kakai ai whiri kakai ke nau ngā ue whateknikare. Ka nau poke nau tōre whoi. Hange nau tōko whoi whohe uri. Nau pure direction o alu kai whanua. Ke pure I le rei. Ko tātka pate nau tō, hike tu rewa kau siu, o whola pā me, pea mohiwa hosana. He mea he koi pure le rei niau he ka mai kau no bere. Hike ake rewa pā me o whola maia e o nau halanga. Ko poine ko hanga ko o hake. Ko huinga nau hanga lau solo ai kupu ni mao no. Ka mai kupu ulu aki. E tau tik tipi. Ka pau tala mai ko ni stone ko whare pene ta. How can we implement it? How can we implement it? Ko mai o tau whia aki. Ko ngā meu tau whia mai bea kau ko ngā fu kakaha e ku ki kasa aku. Ulo lahi ki te lango aku pa tau whia bea ko ngā ke tamte te lango ka ki ulo ake nau ka ki ase nau te lango. Ko ha poini ake o mai aki ki whare area. Ko poini ko aku tau hanga whatohanga iho tau role, tau function, tau play it. He ko pau te tau play te tau lava ko exisi I whare area. Ka pau I kaia, ka pau ko nau puke nau tolu ia. Hala he whakateknikare, hala he purererei, o mone lau koe mea hala he mei tapaka, hala he mei pepa, hala he afi. Ai awe, so, kolosi ngeo ki lue tā pulu ke tau ata mai lerei e. O lai me tala noa ke mea ngonu hoko he whare, angeu ki mei, langa ufoi ulo. La koe whakatoa ko, whaka malo atu ke kau muri, ko ilo kai jau whe lawe o nau hingoa. O loto peke nau, mau e nau totongi mo e nau tāpua ki. Taimi whaingata ain ka au he ngahi whe mau keke. Hu mai ka kai o tokoni mai ka au, whakaseniti, Whaka mea ngā au e mai. Kau kai koe whokasi e ko ngā au e. O kai e o nau togalo kiria mai ki paiki. O mai he kau pōpō me Amerika. Fu he hari David John. Kau kai koe, kau whange ko lausoko. O mau. E mea solo ko mau ai hoku loto. Ko ilo o ku ai ka kai whei lau hoku tua. He ka mana kai keu ilo, he kai keu te, he kai rewa ke, he kai o ku whenga koe keu he po uri o lau e ripoti. E hau he tae ori ka pau, nai kai keu ilo wai ka kai whei lau. O ko tuu fie tuu rewa, neongo ne whaingata, ano whai umea koe ako. Ka koe anga ia tau whenga we aki. Tau whai katoa ngā ko ni he wha amu, e tau malolo hi wha aho. O ha pure anga wha ho fōwhau, hoko at kia tau whanau. E te nau whiuia koe hae mea, mau whangata mai mo, mau whanga kuina e whai. O mau kia alhake e pe, e tūnga te tau. Eke, o kulahi pe mea ia ko e whakaukau mo e ngahi. Ange koe, na wantu whau na o sarat pe au ia, te ufoki au ki whare area. Oi, foi mari e solo, e nau o vare koe. Nako, ilo ma fuke nau tai lau e toi tō ni. O hau ia o fotuat ke sea. I'm not a troublemaker. Pau kai koe lau mari e ia ki u ave whare area ki whare hopo e taimi koe toape.
ka ko ngai mga whakalao en o ko to foto atu o mau ia tau to ni to mau e tau ko ni tutoni ya kai ko mali flahi kai o fa sol kata toki por malo bito ni o fat ba mo ngawe fa ko hena malo bito lava proklama FATUFONUA fo oge ahon ta toki hoko atu pe mahatam tata ka upe o fat piven What? Pamalo que timo dol kain lava ko ia tau programa FATUFONUA fo oge weekend malo fa nge ku ofa interneti o lava pe lele ke lava ta foi programa ko ilo ku famare more que modo to mai que tem moto programa que fa programa me go tu pe que announce rata hatu pe ko nga ke time ya ko no to fa ta ko modo tola mo fe tu taki mai Aga uhinga ia ku mawhinga pe ke whakakato atu ai whatongia ke ki modolo ka sponsor ke ngā ke lava le rei ai whatongia ku mohanga o tokoni mai ke mawhahoko atu pe ku ia e whamahalo lahi atu ka ki modolo i he tokoni koe ku mowhai ke lava whahoko atu tau proklama koen ai FATUFONUA fo o ke weekend ko o sia tau proklama koe ke weekend ni ai tau toki hoko atu pe i he weekend hau mga proklama whakahoko te hui ka o ka aku i kai ke whetu ku ai whakamalo atu ki mo tolu o ku mo ilodon ta tau pepe koe hae tui whakapolitikare o ke iai o ku talitali lelei koe he vipon media ke kau mai ilodoni o talanoa i he ngahi i siu koe ni kupai ke talanoa ko me beu mau kore atu ke mo mana tui o kai whakaha ke pes vipon media o kai koha kulupu o ku kai koe upes koe kulupu ke lahi hanu kau admin go time pe ko fa programa ko ke te hoko nga fa admin pe ko time ko mo ka pa de mo kape loto o ku ke ma o time ya ko ke te fa nga we ke ya ke to o time ko ya hange ko talanto ko ha kulupu ya ke lahi ka admin te u programa ko na to nga ke na tol hono to nga ko ya ko nga ko fa correct ma pe mo debate ata o kau mai ata me ko do fa ha hore o pe ku ke tawa tai na ke fa ia ko to nu ya ko ka tau ngau ek veng le pe ko no fo pe kaing ko nga ke osiang ai fe tala no aki ko fai pe tau fe ako aki pe ai ko e fatongia ko o atu pe nga proklama mo kina do ku lava fa hoko ke o atu e na view ke nga issue ko hoko ko tonu mo hala ko koe me apina e whapato anga ha whamau i mai me apina ai ngahi viu ko ia koe ko whamalo lahi atu i he lava koe ahoni whamalo lahi ki he kautaha finance ko ia Starek to Pope mo South Pacific Loans koe finance ko ni o ku kaipenge to el liu ai nau tokoni mo nau offer ko fai ki whakalere aki e kautaha koe ni vipon media ki he ngahi proklama ko toa pe whia o hao no i okalani no stila o te ki te hanga kehe me kautaha koe ni South Pacific Loans ko e kautaha i e whakamwhika na whakamui te ka lava talanoa i ka taha na kua ngā we na blabla le pe mo lea whakatonga lea whapapalangi no valungea walu hiva valu no valungea walu hiva valu te ka lava o talanoa i ki a Starek Tupo te mo e South Pacific Loans ko e wharekos uluena a Tahalo Antoni ai ka taha tau whanau tonga ko ngau nofo i Nusilani ko e tuasila whare ko si ko taha hiva B o e moe nui Avenue Orewa ko e whika telefoni e na hiva whaafitu nima tolu nima pe ko e noa ua taha noa walu ua fitu hiva taha hiva ko ngahi tale ni tia mau tau tupu tonga lava ke hoko ai whare ko si ko maonga mo ui ke tikina tolu pe ko e whare ko si ulu ena ai tonga ena o tuu i he wahenga East Coast ka pau ke ofi atu ai i Silverdale, Orewa whea fua ngai whaitua koe na wofi atu ai pea ke wakai i hake ai whika koe na search pe i he Instagram e lava ke mauai ai Francis Tickets ai te ke lava peko puka ai hao kos peko hao lat peko taritari pisi apito ai wharekosi ko ni ka koe na ngā we ka pau te ke check i he kukol ai kakai ko na ngā we aki pe na review
ko best papa in East Coast tamatonga ko ni taholo Antoni te ke lava o ngawe aki farikosi ko ni ko fotunga na farikosi me tu waspehena mo novari ia ko Francis Tickets te ke lava o me atu kiai o kosi uluai i Nusilani ai orewa ko ke ngatai ko tau kau tahwala ai page fashion store o ku keitu mo lawi loto nuku alofa wala ke whanau ko lahi au pito o ku ke whae ngāwe ki ai ke ngā ke ngahi uta ko ia ku o atu te ke lawa mao hawha hinga wala be pera bau ku ke a o se niti ke mahu i ngā tala no pe ke ngina tolu kuna ngāwe loto te nau lawa o tokoni atu ke te koe ki o atu ha mahu inga te ke malawa ke whakatau ai koe wafitu tolu ni mao no pe walu fitu noa walu ni ma tolu i he page fashion store i loto nuku alofa te nau lawa o tokoni atu mahau. Ko e siu i moana freight services a fredi kata aveu taia te ke lawa o avea i ho uta me nusila ki tonga pe ko o mai ho uta mea ka i pe mi tonga i nusilani. Kata hako ni a fredi ko fika telefoni ko no wata no hiva tolu no kula i pau ke whalala anga e nau whaifatongi a maau. Ko e tau kata hako e tau live stream no wataha wa no nima no fitu te ke fitu tak me get down whainga kātoanga pe te maulava a hulu o live pe ko record ai live stream ke ai po kātoanga ko pe to ki tuku atu i ha whainga maari e wapataha pe o ku ke lava whahoko e maulava whoki mo no whaitai lai ata photography ai ka pau o ku ke fie mau ke whaitai ha whainga kātoanga kai ke fie mau live whaitai pe u ata tau hia te maulawa whakahoko ma se vesiko. Ia ka whia telefoni ena, no a wataha wa no a nima, no a ono, no a fitu, ke fitu taki mai ai i he whika ko ia ke mau tokoni atu kia te koe. Te ka pau ko whea mau live stream i Australia, Brisbane, fitu taki ko kita hina ko tes tonga, no a wha, ua no a hiva, fitu wha ni ma whaantaha. No a wha, ua no a hiva, fitu wha ni ma whaantaha, ki he tonga live stream, tene laba whahoko whainga live stream pe i Brisbane, Australia. Maau, whainga kātoanga, whetu utaki ake pe kia tes, i lava pe tesa tokoni kia te koe iha, whainga mea au ke tāwhalani, lava kotoa pe whahoko atu, ngā he service koe mau. Koe lava pe e tau polokama koe ke whewhini, pe aku mau whamalo lahi atu, hange koe nai whahoko atu, whamalo atu ihe, lava le tau polokalama, ka mo mea, tau toki wheloaki, i he whainga maari e ka hoko mai. Foto hake o mai